Dunay duha ka pulong nga para nako importante kay natong hinumduman kaning pulong nga bunga o bahin. Duha na kabi, bunga niya bahin. Daghan kayog mga maayong butang ang atong nadawat dinhi sa atong kinabuhi sa kalibutan. Nya gihatag ni Ginoo aron mamunga. Nya inig bunga na kinahanglan tang mohatag og bahin ngadto niya. Kamuron namunga na mo. Nya nibahin mo. Amoy klaro. Unsa may maayo na aron nimo? Sugdig tan-aw gikas imong ulo nga ri kadong si Montel. Kanang imong naong maayo na. Maayo. Nya nibunga na. Nya mibahin ka. Nibahin ka sa bunga na. Kay usahay ra ba ang atong bunga kita ra say kaon-kaon. Pasabot murabag for our own consumption, way labot ang uban. Ang atong ihatag sa uban mao ang atong bati nga mga butang nga dili bunga sa hinatag sa Ginoo. Pananglitan kanang imong naong ug imo na nang ikusmod kinsa man ang bunga sa Ginoo o sa yawa. O di na nahinatag sa Ginoo kaya ang hinatag sa Ginoo sa imong naong ang maayong naong dili ang bating naong. Ug bati gani kag naong hinatag na nasyawa ang imong naong. Sige lingian na imong tupad nindot og naong o bati og naong. Wa na mag-agad sa kortes naong, nag-agad na sa posisyon o sa auras iyang naong. Kaya naman sa mga naong nga bati kay korte pero nindot kay tanahon. Nga naman kay mapahiyomon, malipayon o niya maluluyon. Kana mga naong nga maluluyon, matinabangon, sana smiling, malipayon, malinawon, nindot kay natanawon ng naonga. Pero kana mga naong gani nga naa ang kasuko, naa ang kanini ang kahiubos, luuran kay naong, isog kay naong, ana, abisa kung saan pa na nimog make up diya. Mahurot tala na imong make up, bati lang yapon kag naong. Di gyud ka mamunga. At tanawa, kanang smiling og naong, tanawa, di ba unsa may bunga na inigtanaw niya na subang naong mo smile sad. Mao na diri sa unang pagbasa niingon dayon ang Ginoo ngano man ni nga tamis man taning paras akong gitanom nya akong giatimag maayo na unsa man nga ang bunga aslo man. Kita giatagan betas Ginoo naagi nato tanan maayong pagkahimutang ang imong lawas. Ang imong o di adire, ang imong tiil di as ubos, wa mabali. Ang imong utok na kay utok, ana, kamao ka mo analyze na kay mata, kadungog ka, sakto kas kamot, may pagkahimos Ginoo tanan, na kay kasing-kasing baga tanan na imo. Ang gipaabot sa Ginoo nga ang bunga unta maliwat sa iyang gidesign, dili aslom. Niyag magngislo na ng imong naong. Unsa may mahitabo sa imong silingan. Ngislo sad. Nya unsa man ang bungaha, tamis aslom. Aslom kay di kaon imong aslom, ngislo man ka. Tanawa na mga ginikanan nga magsigig pangasaba sa mga anak. Unsa magnaong ang ginikanan nga nangasaba, tamis aslom. Aslom ay. Unya mga anak na naigos kasaba, tamis aslom. Oh, aslom sige naon. Asugod karon igulis inyo. Pambiti ang inyong mga anak og tamis nga naong. Kana sa naong lang usa. Oh, di ba? So mo smile mo, igtanaw niyo sa mga anak, nawap ang mamangon, iguli ninyo. Or namangon sad, tuara sa computer gasigig tan-aw og sa cellphone.
Ya, kung managpangaon, gibiyaan na sang kananan, wahugasi, ika na sa imang hugas, smile! Sus, nindotan niya ko mga anak, gusto kayo mobilin o makapalangit na to. Ano ba? Di ka imong anak sa mo, pasiplat man to nimo, pasiplat ato, mingon na sila nga, ala, smiling lagi kay mama, sagikan mo kung nagsimbahan. Saha mo, di ay, sa tanawa, nasuko, wag yun. Nya kasi duwa sila sa computer, mudool day ka, smiling kay kag naong, ingon day ka, nya dong, sa may imo, tagaan ti kag snacks. Oy, smiling ka na imong anak. Di jud ka mamadlong ba? Saman, inyo nang buhaton. Oy, mga ginikanan, aslom di mo. Unsay buhaton sa aslom nga paras, natod pa ni Hesus, ablihan ang parasan, patamak-tamakan sa mga baboy ihas, ipaguba. Tanawa, guba ginang inyong relasyon, basta aslo mo kanunay. Nya kamo sa mga anak, kung saan masad ninyo aron tamis kay gnaong inyong ginikanan. Saan masad? Nara ninyo. Unsa may makapalipay sa ginikanan, para sa mga anak. Matod pas ika-upat nga sugo sa 10 Commandments. Mga anak, tahura ang inyong amahan o ginahan. Tahod. Unsa man ang tahod? Kana bang musunod ka unsay iyang gisulti? So kamo mga anak, timanig unsay gusto sa inyong inahan o amahan. Nya wa sila musulti anak, buhata dayon, tanawa, smiling kay nagnaw. Mingon sila, may untag mo mata mog sayo. Ikaw matag yung sayo, imbes nga alas 5 ilang gi-expect, matag alas 3. Ana, pagsugod nagpanglimpyo sa inyong balay. Wa pa di kay tuog di. Ingon ko na imong ginikanan la, yawas tong anak doon, alas 3 pa, mata naman. Sa wapam ko na matugod. Pero nang limpyo na ka, nang laba na ka dito, di mo nang ihapsay dito mayo. Tanawa, di ba, dali ka mamatay, Huwag ko kay to, kasi kang trabaho. May nala nang mamatay ka, nga nag-smile imong ginikanan. Yamingon na imong papa, dong, murag wapa man kay to, dong, ditso man kadag panglimpyo. Ingon siya, para ni ninyo pa, kay tahod gugay ko ninyo. Nindautan mo dong, padayon na dong ha. Big kalipat, suyop dayon. Alam. Di na makanakapuyon, suyoping mayo. Di ba, suyop og Milo ba, gatas, kay aron masustansyahan ka, dili nang naang syabon. Wana sa kamutaho dino si mong ginikanan, Nya kamong mga bana, unsaon man ninyo aron tamis kay gnaong inyong asawa? Oy, mga bana. Ingon ra ba kuno mga bana, tamis kuno kay gnaong ang asawa, basta sigyag hapyod. Magtagoy-tagoy ko kuno na ikabuntag. Ambot ako kasuway ana, pero mga bana, una sila. Ay mo pag sighapyod na inyong manok, ay mo sighapyod na ng baraha, kanang pizzas. Dito mo hapyod sa inyong asawa, mga bana. Nya ug unsa gani gisulti sa inyong asawa, mo isunda. Tanawa, di ba? Nindot kay nag-smile. Nigingon niya, biyahe ng imong kabit dong. Biyahe gidayon. Balik ka lang, ikamatay na imong asawa. Mamatay man gina. Sige din nagkabuhi din. Pero samtang buhi pa, ay kitong balika. Sugat-sugata lang. Di ba? Tahod lagi ka na bang ihatag ba unsay gikinahanglan? Mao biya nay gisaad sa mga bana pagkasal. Kana inighatag bitaw mga bana kamong mga kinasal, kamong way kasal mga buangon mong dagko. Kanang kinasal, nihatag mamog aras, di ba? Aras. Unsa may inyong gisulti paghatag ninyo sa aras, mga bana? Ang makatubag tagaan ako 1 million. Exact words. Sige. Oy mga bana, taas kamot kisay nakatubagan kamo di acquire. Naibana diha. Oy, way nakatubag, may pangpari, nakamemorize pa. Nauntas, typing raman tayo mong yunahuna. Sige, sa kong balik-balik yun. Ako nagahatag kanimo ni ining mga aras, pasalig
sa akong paghatag sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. Mao nay pasalig sa bana, ang akong kaugalingon akong ihatag nimo para sa imong kaayuhan. Nya makaayo din sa asawa nga mangabit ang bana. Makaayo dili. Usahay makaayo sad. Aron di kay maluya. Di oy makapasakit na sa kasing-kasing. Unya ko nang asawa sad mo'y mangabit. Makaayo nas bana. Unsa sa itubag sa asawa inigingon sa bana pasalig alang sa imong kaayuhan. Muana sang asawa ug ako kining dawaton. Wa siya laing dawaton ang iyarang bana dili ang silingan. Bisan pagpari ayaw dawat. Okay, say mo dawat ra sa pagpari. Sige mo paray-paray. Ganahan sa pare. Kumpiyansa ka, patay ka. Oh, ay yugan bana ra gid dawata. Niya bana sa dangimo sang kaugalingon didto ra sa dihatag sa imong asawa, maunay makapatamis ninyo, maunay bunga sa hinatag sa Ginoo ninyo. Mamunga mo diha basta motuman tana. Niya ang pare, unsa man say makapabungas pare? Basta dawato nako tanang kulikta. Ihatag sa mga tao, ibalik sa mga tao. Mao na kaming mga pare ang makapalipay ninyo kung among puy-an, akong puy-an ang akong gitawag og evangelical counsels kanang poverty, chastity, and obedience. Kung ako ganinang puy-an, malipayon kayo kamo, no? So nang kanang chastity, imong anak porting gwapaha, magsigig paraig nako, ako ra yung iwakli, ayaw day, ayaw. Kay chastity. Ana, nya moingon ding imong anak, okay ra man guna father, ayaw lagi. Chastity. Nya moingon jud ay okay ra lagi na father, sige kausa lang. Dili pwede, di gyud pwede, no? Way bisag kausa, wa gyud. Chastity. O tanawa, di wagi madisgrasya. O, na siya. Mutamis ta basta ang mga sugo sa atong kinabuhi o estados kinabuhi atong puy-an. Mao na si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, kanunay gyud nag-ingon, puy-i gyud ang mga maayo, ang kamatuoran ug ang makalipay sa Ginoo ug sa isig katao. Unsay balaan, unsay makahatag og kaayo. Maunay palambuon, dili nang mga dautan. Kay 14 daghana na rong dautan. Maunang hastang COVID, 40 na kadautan. Hay may dakog bunga ang nihatag og 100,000 o karing nihatag og 10 pesos. Parihara na basta bunga sa gugma. Parihara na. Muhatag kag 1 million, nya di nihatag 1 peso. Unsa man na? Parihara na basta bungas gugma. Pero naa kay 1 million imong ihatag 1 peso, wa kay bunga, aslom ka. Pero naa kay 1 peso ihatag nimong 1 peso, tamis ka. Unyag naa kay 2 million, pila may imong ihatag? Aron mo tamis ka. Manindog ta.